بیننده های عزیز و ارجمند السلام علیکم. با توجه شما برنامه نوبتی معرفت حقوقی که در زمینه نقشه چهاربینی های پروکراتوری شهر پنجکین در همکاری با تلویزیون سیما تهیه و منظور می شود. در برنامه امروزه ما محترم دلشاد حمیدوف یاردمچی پروکوروری شهر پنجکین حقوقشناسی درجه 1 و محترم علیشیر پولازاده سرداری کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسی شهر پنجکین حضور دارند. واقعا برنامه ما در پرتو دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با افتخار 30مین سالگرد قبول کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان سال 2024 را سال معرفت حقوقی اعلان کردند روانه شده است و مقصد و مرام اساسی این برنامه ها بلند برداشتن معرفت حقوقی راهبران، شهروندان و تامین ولایت قانون می باشد. حالا من در آغاز از دلشاد حمیدوف خواهش میکردم که درباره از طرف پروکراتور شهر پنجکین در سمت رعایت صرف نظر کردن قانون ها، سندهای معیاری و حقوقی در ساحه آبرسانی و کانالیزاسیا و همزمان همکاری با این مقامات چند سخن میگفتند. مرحمت. عرض سپاس میگویم برای دعوت در برنامه نوبتی معرفت حقوقی. پروکراتور شهر پنجکین وابسته به کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسیون شهر پنجکین در دوره سال سپری گشته سال جاری یک قطار کارها را به سامان رسانید. پیش از همه باید قید نمود که آب خودش این یک منبع حیات می باشد و وابسته به تأمین آب نوشاکی در شهر پنجکین و ساکنان شهر پنجکین پروکراتور شهر پنجکین دقت مخصوص روانه کرده در این سمت در دوره سپری گشته سال جاری یک قطار کارها را به سامان رسانید. پیش از همه باید قید نمود که پروکراتور یکی از سمت‌های اساسی فعالیت آن این یعنی که تامین نمودن مردم با آب نوشاکی و نظارت کردن وابسته به قانون و سندهای معیاری که در این سمت روانه شده است دقت مخصوص روانه نموده است و باید قید نمود که وابسته به رویانش قرض‌های آب نوشاکی از طرف کارخانه و تشکیلات‌ها، اهالی و اداره‌های دولتی امرهای علاهیده داده شده. در سال سپری گشته سال جاری یعنی زیاده از 45 عدد امرها داده. در نتیجه بررسی امرهای پروکوروری مبلغ 300,000 سامانی به کارخانه رویانیده شد، یعنی به منفعت کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسیون شهر پنجکین. محترم علیشیر پولازاده لطفا میگفتید که فعالیت کارخانه شما در اساس کدام قانون ها، دستور سپارش ها ادامه دارد؟ وظیفه و امکانات های کارخانه را کمی شرح میدادید. وظیفه اساسی کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسیون شهر پنجکین تامین نمودن اهالی با آب تازه نوشاکی و خدمت رسانی پرتاب‌ها مؤسسه بودجوی کارخانه خدمتگزار و تجارتی حدود شهر پنجکین میباشد. امکانات‌های بهتر نمودن تامینات اهالی با آب نوشاکی در کارخانه وجود دارند و جهت بهتر نمودن آن در کارخانه 70 نفر کارمندان همروزه فعالیت خود را برا مانده ایستادند. کارخانه فعالیت خود را در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره تامینات آب نوشاکی قاعده حسابداری سیستم کانالی و کانالیزاسیون در جمهوری تاجیکستان که با قرار قانون جمهوری تاجیکستان از 3 اپریل سال 2011 تحت رقم 32 تأسیس شده است. قاعده پیوست شوی و شبکه‌های مهندسی و خدمت رسانی کانالی که با قرار قانون جمهوری تاجیکستان از 1 اکتبر سال 2009 تحت رقم 531 تأسیس شده است. آیین‌نامه کارخانه فرمایش و سفارش‌های دیرکتور گنرالی کیویتی خواجگی منظوری کانالی و سفارش‌های رئیس شهر پنجکین و برنامه‌های دولتی عاید به سایه آب تامین کنی برای مانده شده است. خب امروز امکانات‌های کارخانه چقدر است؟ زیرا شهر پنجکین سال تا سال دامنش وسیع می شود. اهالی زیاد شد. خانه‌های بلند آشانه زیادی ساختند.
имкониятҳои техникии корхона барои таъмину ва истифода аз хатҳои шабакаҳои ташноб чӣ хел дар кадом сатҳ қарор дорад? айни замон дар корхона лоиҳаи барқарорсозии системаи обтаъминкунии шаҳрҳои шимолии Тоҷикистон аз тарафи Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд амалӣ шуда истодааст, ки маблағи он 4,6 миллион доллари имоят ташкил медиҳад. Лоиҳаи мазкур дар асоси соҷномаи қарзӣ ва гранти сеҷомаи байни Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд ва Кивояи хоҷагии манзури комилии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шудааст. дар асоси ин соҷнома Кивояи хоҷагии манзури комилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун корхона дар татбиқи лоиҳа ҳисоб меравад. Аз тарафи пудратчии ҷДМ мураттаби ноҳияи Мазчоқ ба масофаи 31 километр хатҳои обгузари қудрашон гуногун гузаронда шуд, ки барои беҳтар намудани оби нӯшокӣ барои мардуми шаҳри Панҷакен ва муҳаррикҳои иловагӣ насб карда шуданд, ки барои беҳтар намудан кор карда истоданд ва барои беҳтар намудани сифати об лабораторияи нав сохта ба истифода бурд. ҳамин лоиҳа ҷамъбаст шуд ё давом дорад кор? лоиҳа 85% 90% ҷамъбаст шуд, 10% дигар мондагӣ кор карда истоданд. рӯзҳои наздик бояд ба анҷом расад ва кор шурӯъ кунад. чӣ хел мешавад таъмин фишору таъмини обу шабакаҳо беҳтар мешавад? баъд аз анҷомёбии лоиҳа пайваст шудан ба шабакаҳои нав, албатта фишори об баланд мешавад ва сатҳи хизматрасонии оби нӯшокӣ албатта беҳтар мешавад. ташаккур муҳтарам Дилшод Ҳомидов. дар сурати худсарона бе лоиҳаи тасдиқшуда ба биноҳои истиқоматӣ ман дорам ҳавлиҳо, корхонаи муассисаҳо, коргоҳҳои истеҳсолии хизматрасонӣ васл кардани қубурҳои обу ташноб аз тарафи қонунгузор ҷазоҳо пешбинӣ шудааст? ин масъала то ба ҳол дар шаҳр ташвишовар боқӣ мондааст ва бояд ёдовар шуд, ки дар ҳақиқат зимни санҷишҳои прокурорӣ дар якҷоягӣ бо мутахассисони соҳаи дахлдор чунин ҳолатҳо ошкор карда шуданд. яъне аз тарафи сокинон ва нафароне ҳастанд, ки ҳатто корхонаҳо, ташкилотҳо ва соҳибкорони инфиродӣ бо роҳҳои ғайриқонунӣ бо мақсади ба даст овардани даромадҳои муфтипулӣ ҳолатҳоеро ошкор карданд, ки обҳое ки ба корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунии канализатсияи шаҳри Панҷакен тааллуқ дорад, ғайриқонунӣ худсарона бо роҳҳои пинҳонӣ ба хонаҳои истиқомати худ ба шустани воситаҳои нақлиёт дар ҷойҳое ки ғайримуқаррарӣ, яъне ки ягон ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда надоранд, ҳамин ҳолатҳо ошкор карда шуданд. дар ҳақиқат вобаста ба ин ҳолатҳо, яъне қонуншиканиҳое ки айни ҳол гуфта гузаштем, ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шудааст. яъне ки боби алоҳидаи кодекси қонуншикании маъмурӣ маҳз ба ҳамин соҳаҳо равона карда шуда, яъне боби 11 агар хато накунам равона карда шудааст, ки барои худсарона истифода бурдан, бо роҳҳои пинҳонӣ бе иҷозати мақомотҳои дахлдор гузарондани обҳои нӯшокӣ, яъне обҳои ташнашикан ба ҷавобгариҳои маъмурӣ пешбинӣ шудааст ва ҳамин ҳолатҳо ошкор карда шуданд аз тарафи прокуратураи шаҳри Панҷакен нисбати шахсони гунаҳкор дар доираи қонунҳои амалкунанда ҷаримаҳои маъмурӣ ронунида шуданд. Алишер Пуризода, вобаста ба ҳамин масъала кормандони шумо чӣ тадбирҳо андештанд? ҳастанд шаҳрвандон, нафароне ки бе иҷозати корхонаи шумо обро ба манзилҳои худ васл мекунанд, ба корхонаҳои худ, ҳатто ба ҳамон марказҳои шустушӯи нақлиёт, истеҳсолӣ, ягон ки чораҳо андешта мешавад аз тарафи корхонаи шумо? албатта устод, ин камбудиро ҷой дорад. бояд барои пайваст шудан ба шабакаҳои муҳандисӣ ба корхонаи мо ариза навишта ва шартҳои техникии моро гирифта, баъд ба шабакаҳои муҳандисӣ корхонаи мо насб кунанд. албатта ин камбудиро ҷой дорад. ҳастанд шаҳрвандоне ки худсарона ба шабакаи муҳандисӣ пайваст шуда ва аз надонистани қоида ба ҷавобгарии маъмурӣ аз тарафи кормандони мо рафта дида баромада ва вайронкунии маъмурӣ кашида шуда пешниҳод мекунам. мо инро ба назар дида ба мақомотҳои дахлдор пешниҳод менамоям. албатта зери назорат аст ин масъала. Дилшод Ҳомидов, вобаста ба ин масъала шумо чӣ фикр доред? манзурам ки чӣ бояд кард ки роҳбарон ва шаҳрвандон
ҳуқуқҳои қонунияшонро донанд ва иҷрои онҳоро талаб намоянд. дар ҳақиқат дуруст қайд намудед. айни ҳол вобаста ба масъалае ки шумо гуфта гузаштед, пеш аз ҳама бояд аз тарафи корхонаву идораҳои дахлдор дар якҷоягӣ бо мақомотҳои махсус, яъне мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Панҷакент ва мақомоти ҷои маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент нақша чорабиниҳои алоҳида бояд тартиб дода, дар асоси он корҳои профилактикӣ, корҳои фаҳмондадиҳиро дуруст дар байни аҳолӣ, мизоҳои мудаввар ташкил кардан лозим аст. боз ҳамин суҳбату вохӯриҳо чӣ хеле ки аз фурсати муносиб истифода бурда қайд менамам, ин соли ҷорӣ, яъне соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудааст. бисёр хуб мешуд ки пеш аз ҳама ҳамин корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни аҳолӣ, махсус дар байни сокинони шаҳри Панҷакент дуруст ба роҳ монда корҳои таблиғотӣ, ташвиқотиро ҳамарӯза гузаронида мешуд. мардум аз ҳуқуқҳои худ, аз тарзи дуруст истифода бурдани об, озода нигоҳ доштан, бисёр ин ба манфиати худи халқ, ба манфиати худи сокинони шаҳри Панҷакент ба ҳисоб меравад ва кор низ дар ин самт ҷонбок дуруст ба роҳ монда мешавад. ташаккур. муҳтарам Алишер Пулозода, сокинони биноҳои баландошона ба мо савол доданд ки чаро фишори об паст ва чанд соат дар як шабона рӯз мушаххас об дода мешавад? сабабҳои паст шудани фишори об ин кӯна ва фарсуда гардидани қуврҳои оби мешокӣ ва аз ҷониби муштариён аз меъёр зиёд истифода бурдани обро, яъне обмони заминҳои назди ҳавлигӣ, гулхонаҳо ва дарахтҳо мебошад ки оби нӯшокӣ бо он пешбинӣ нагардидааст ва аз ин сабаб фишор дар биноҳои баландшона паст мегардад ва ин ҳолат дар фасли тобистон бисёртар ба чашм мерасад. сандишҳо гузаронида мешаванд? оиди ин сандишҳо ҳар рӯза кормандони мо сафарбар карда сандишҳо гузаронда истодаанд барои беҳтар намудан. дар як шабона рӯз таъмини об чанд соат аст? дар як шабона рӯз аз 12 то 24 соат оби нӯшокӣ таъмин карда мешавад. мушкилӣ нест? айни замон мушкилӣ камтар ҷой дорад. фасли тобистон инро ба назарта ба нақша гирифта корҳои дар онда чои амудӣ ба нақша гирифтагӣ ва дар сохта истифода додан ин камбудиро бартараф карда мешавад. хоб, муҳтарам Дилшод Ҳомидов, агар обҳои ошомиданӣ ба саломатии одамон хатарнок бошад, прокуратура ин ҳодисаро пайгирӣ баррасӣ мекунад? чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, назорати дақиқ ба иҷрои якхелаи қонунҳо маҳз ба зиммаи мақомоти прокуратура вогузор карда шудааст ва ин чиз дар сарқонуни кишвар, яъне Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар боби алоҳидаи он оварда шудааст ва масъалае ки айни ҳол шумо гуфта гузаштед, саволе ки ба мо пешниҳод намудед, чунин посух медиҳам ки оби ошомиданӣ дар баробари дигар масъалаҳое ки айни ҳол таҳти назорати прокурорӣ қарор дорад, ин масъала низ таҳти назорати прокурорӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи худи прокурори шаҳр қарор дорад ва вобаста ба ин масъала гуфтанӣ ҳастам ки вобаста ба тоза будани он маркази назорати давлатии санитарияи эпидемиологии шаҳри Панҷакент аз ваколатҳои худ ва шартномаи тарафайн бо КДФ обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Панҷакент онро ҳамарӯза ва мунтазам ташхис намуда истодааст ва он дар сурати ифлосшавӣ ва ё ки ба ҳаёт ва саломатии мардум зараровар будан чораҳои зарурӣ меандешад ва дар якҷоягӣ бо мақомоти прокуратура кор дар ин самт идома дорад. дар сурати аз тарафи сокинон ё нафарони алоҳида ё ин корхонаҳо ташкилотҳо ба чунин камбудиҳо роҳ додан, ифлос намудани об ва боиси ба сокинон зарар овардан, маводҳои лозима тартиб дода барои қабул кардани қарорҳои қонунӣ ба прокуратураи шаҳр манзур карда мешавад. Алишер Пулозода, бакурам дар ҳамаи 4 пойгоҳи шумо назорати посмонӣ ҳаст? коркарди кимиёвӣ чӣ хел аст? коркарди кимиёвӣ ҳар рӯза 24 соат яъне обҳо бо коркарди кимиёвӣ ба муштариён. хоб, чанд соли пеш як лоиҳа буд ки аз кӯли дуюми ҳафткӯл ба Панҷакент
پیوست کردن قبرهای آب تازه یعنی جاری باید عملی میشد. تقدیر همین لایحه چی شد؟ سال 2016 از طرف متخصصین کارخانه ما این لایحه رو دیده برآمده با مسافه 38 کیلومتر رو و لایحه رو ساخته پیشنهاد نمودیم برای بهتر نمودن اهالی شهر با آب تازه نوشاکی. این چندی مشورات ها گفت و شنیدها ادامه دارد. حل این مسئله بعد از شریکان رشد. این لایحه زیر نظارت است؟ لایحه البته زیر نظارت است و بعد از شرطنامه با شریکان بعد از بستن شرطنامه با شریکان رشد البته این لایحه پیوست شده عملی میگردد. یعنی تامین آب و فشار آب با مراتب بهتر میشه؟ بعد از تامین لایحه فشار آب و تامین آب بهتر میگردد. خب یک سوال دارم شاید به هر دو شما در شهر پنجگین ده‌ها بناهای بلند آشانه ساخته شدن و باز ده‌ها بناهای دیگر ساخته میشوند. آیا امکانیت‌های تکنیکی خطهای آب و تشناب مخصوصا انشاءات تشناب با طلبات مطابق است امروز به همین؟ البته استاد امروزا کمبودی جای دارد. از طرف کارخانه ما از با دستگیری دیرکتور گنرالی و با دستگیری رئیس شهر پنجگین لایحه کرده شد. این لایحه از اکسپرتیز دولتی گذشت و مبلغ 3 میلیون سومانی و مسئله مبلغ گزارش روزی نزدیک حل میشد. برای ساختن این لایحه ما شروع می‌نماییم. بعد از انجام یابی لایحه بهتر البته خطهای کانالیزاسیون بهتر می‌گردد. همین در موضع لبی چشمه مردم بسیار سوال می‌نویسند و تمام مقامات به ما که همین یک خبری تشناب همونجا و بفرم مشکلی دارد در موضع لبی چشمه بعضا چشناب هم تو همین مسئله چی حل کنه یا کار شد؟ سال 2020 با دستگیری محترم رئیس شهر و کارخانه ما با مسافه 800 متر ما قبرها رو عوض کردیم. البته کار با انجام نرسید. سطح زیرزمینی آب بلند بود. اون نتونستیم که کار رو تا با انجام رسونیم. این لایحه از نو شروع شد. روزهای نزدیک ما با این کار شروع حل خود را می‌یابد. حل خود را مثلا حل خود را البته می‌یابد. تشکر محترم دلشاه حامدی. وابسته به همین بنیاد شبکه‌های مثلا همین کانالیزاسیونی در پنجگین بناها خیلی زیادند. در بعضی موردها بعضی صاحبکاران خودسرانه بعضی کارها را انجام نمیدهند. پروکراتور نسبت این مسئله سنجش‌ها را پرزور می‌کند. در حقیقت چنین کمبودی‌ها تا به حال در حدود شهر پنجگین جای دارد و وابسته به این کمبودی‌ها همه روزه سنجش‌ها گذرانده می‌شود و نفرانی که به چنین کمبودی‌ها راه می‌دهند چقدر که در بالا قید نمودیم در دایره طلبات قانونگذاری به جوابگاری‌ها کشیده می‌شود. پیش از همه باز از فرصت مناسب استفاده برده همین رو قید کردنی هستم که محض از طرف بعضی اداره و کارخانه‌های دخلدار و کارخانه‌های خود مبلغ گذار در نزد کارخانه آب تامین‌کنی و کانالیزاسیون شهر پنجگین قرض‌های کلان نیز جای دارد که از سپردن آن سرکشی نموده ایستاده‌اند. بنابر همین در دوره سپریگشته سال جاری نسبت نفرانی که از سپردن مبلغ‌های قرض آب نوشاکی از طرف پروکراتور شهر چقدر که در بالا گفته گذاشتیم امرهای علیحده برای فوراً سپردن مبلغ آب نوشاکی روانه کرده شده. نسبت نفرانی که مبلغ‌ها را سپردند از جوابگاری آزاد کرده شد و نفرانی که در نتیجه برآوردن امرهای پروکوروری نیز از سپردن آن سرکشی کرده مهلت‌های طولانی و کشالکاری راه دادند در دایره طلبات قانونگذاری اگر اشتباه نکنم با ماده 663 کدکس پیرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان به جوابگاری کشیده برای ماهیتا بررسی نمودند. به شعبه منطقوی نظارت اگنتی دولتی مولوی مبارزه با کرپسیون جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان
ирсол карда аз шахсони гунаҳгор ҷаримаҳои маъмурӣ рӯёнида шуд. Инчунин қайд менамоям ки назорат дар ин самт ҳамарӯза идома дорад ва боз ҳам кор дар ин самт ҷонок карда мешавад. ташаккур. ҳаси пулозода, шумо ҳамкориро бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз ҷумла бо прокуратура чӣ хел арзумӣ мекунед? ҳамкорӣ бо ин мақомот ба манфаати шумо аст? дуруст, ҳанзамон бояд қайд намуд ки бо дастгирии прокуратураи шаҳр оид ба кам намудани қарзи корхона дар корхона корҳои назаррас ба анҷом расид. дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи 300 000 сомонӣ ин қарз кам гардид. дар оянда ҳамкориро вусъат мебаред? мо бо прокуратураи шаҳр корро ҷоноб карда албатта ҳамкори мо. хоб, дар фароварди барнома муҳтарам Дилшод Ҳомидов ва бинандаҳо чӣ пешниҳод, чӣ таманноҳо доред ки онҳо бояд маърифати ҳуқуқи худро баланд бардоранд аз имкониятҳое ки имрӯз давлату ҳукумати Тоҷикистон барои хизматҳои коммуналӣ ба онҳо пешниҳод кардааст, чӣ тавр истифода кунанд? чӣ хеле ки мегӯянд, об ин манбаи ҳаёт аст ва тозагӣ бошад ин гарави саломатии ҳар як инсон мебошад ва барои бемор нашудан, барои ба тозагӣ риоя кардан, барои ба ҳар хел вирусҳо дучор нашудан, одамизод бояд обро муқаддас шуморида онро сарфакорона истифода намоянд ва маблағҳои ҳаққи хизматрасонии обро саривақт пардохт намоянд бо мақсади таъмир намудани баъзе ҷое ки об дар он ҷоҳо ба мушкилӣ дучор шудааст. ин хело ба манфиати худи халқ, ба манфиати худи сокинони шаҳри Панҷакент ба ҳисоб меравад ва он нафароне ки аз ин ҳолатҳо хабар надоранд, яъне дигар нафаронро огоҳ намоянд ва барои пешрафти ҷомеа, барои пешрафти давлат саҳми худро гузоранд. мо ҳамарӯза омода ҳастем ки яъне мақомоти прокуратура тамоми сокинонро қабул карда арзу шикоятҳои онҳоро гӯш кунем вобаста ба ин масъала, яъне оби нӯшокӣ, чӣ имкониятҳое ки аз тарафи прокуратура ҳаст, ба онҳо кӯмаку худро дариқ намедорем. ташаккур. алиши пулозода, шумо ба мардум, ба истифодабарандагони об, ба сокинони Панҷакент чӣ муроҷиат доред? аз фурсати муносиб истифода бурда ба мардуми шаҳри Панҷакент ҳаминро гуфтанем ки об чизи муқаддас аст, бе об ҳаёт нест. обро бояд сарфакорона истифода бурда ва ба хатогиҳо роҳ надода беҳуда аз ҷумакҳо беҳуда рехтани обҳои нӯшокӣ мушоҳида карда мешавад. инро бояд назорат баранд ва дар гармии фасли тобистон ба заминҳои назди ҳавлегии худ об монда ва барои норасогии оби нӯшокӣ ба мардум ва биноҳои баландшона албатта зарар расонда истодааст. ҳаминро барои заминҳои назди ҳавлегии об намонанд ва барои беҳтар намудани аҳолии шаҳри Панҷакент бо оби тозаи нӯшокӣ коргарони мо ҳамарӯза сафарбар карда шуда истоданд. ҳамарӯза мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки рӯз то рӯз мардуми шаҳри Панҷакент барои беҳтар шудани сифати хидматрасонӣ ва беҳтар намудани сифати оби нӯшокӣ беҳтар карданд. ташаккур. бинандаҳои азизу арҷуманд, ман аз номи ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо барномаи маърифати ҳуқуқиро тамошо кардам, ба Дилшод Ҳомидов, ёрдамчии калони прокурори шаҳри Панҷакент ва ба Алишер Пулозода, сардори корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализасияи шаҳри Панҷакент барои ҷавобҳои мушаххас ва шарҳу изоҳи саволу дархостҳое ки аз тарафи шумо ва муттаҳиягарони барнома матраҳ шуд арзи сипос мекунам ва ба шумо ҳам тансиҳатӣ ва хонаободӣ орзу менамоям. то барномаҳои навбатии маърифати ҳуқуқӣ саломату сарбаланд бошед. ташаккур.